Lokatar lahin ka paprang panjia pan SDC atong be Minister Renos Pigu aphan pinpura lok ka pajarda. Guwahati pen kebak mo bolero pick up motor phulunia long bahini aphan kapatok. Uttar Borbel Police Station kaparo phulunia hi thiang den along preni phaing koronar kebani ihum bolero pick up motor bahini aphan ahiring tangra pen kapatong deka bangso bolero pick up men bahini aphan kapatong ajong motor bak divider anat patong rail banghini areng hu keso atum laki hauraghat cherap tawbi arong ami garment sing iti arta trokebra po lapet banroi tirang bi arta trokebra hini pusi police atum pet bang thekpon lapen a hearing tang rakpen areng hu keso atum aphan puluni se kelanga sa hemalong onlo sida dakion elo pusi dipu medical college hospital longsi bapon toil laso along perang ke ben beraki debdon long ateng bolero pick up ke vega bang abang pu ke phobe ka dim along pe kikaju pusi berta chini pa aphi duan sita asai sita mi Uttar Borbel police atum si chipari tengpon Puluni Bendrobo Bejenthong North East Bay News গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছোঁ নাওজান যাবলৈ নাওজান মানে ক'ত যাব গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্ট নে বুকাজান পাৰ হৈ নাওজান পিছত আহি আছোঁ এইটো ইউটাৰ্ণৰ ওচৰত মোৰ আগফালে সি ফটককৈ ইউটাৰ্ণ দি দিলে মোৰ আগফালৰ পৰা মই কণ্ট্ৰল কৰিব নাপাৰি সি বচাবলৈ মই ডিভাইডাৰটো উঠাই দিলোঁ আপুনি বুঢ়া বুঢ়ী হালক বচাব গৈ মানে ডিভাইডাৰ গাড়ী উঠাই দিছে বচাব গৈ তথাপি সিহঁতৰ গাড়ীত লাগি দিলে তাৰপিছত আপুনি পলাই গৈছিলে বুলি ৰাইজে কৈছে নাই পলাইতো যোৱা নাই মই বাৰু ইয়াত থানাত নাই মই বকলীয়া থানাত জাননী দিবলৈ গৈছোঁ আচ্ছা বকলীয়া থানাত আপুনি জনাব গৈছিলে জনাব গৈছোঁ আহি ক'ৰ পৰা আহি আছিলে গুৱাহাটীৰ পৰা আপোনাৰ নাম হৰজত আলী গাড়ীত কি আছিলে গাড়ীত কি মাল আছে গাড়ীত গেলা তামোল আছে গেলা তামোল আনিছিলে আৰু কি খাই আছে নেকি কিবা আপুনি ড্ৰিংক কৰিছিলে নেকি তাত মই ড্ৰিংক নকৰোঁ তাত বটল পোৱা গৈছিলে মানে মটৰ বটল আছে বটল মানে গাড়ীত একজন মানুহ আছিলে সি খাইছিলে তেখেতে খাইছিলে লগৰ বেলেগ মানুহ কেইজন আহিছে তহঁতৰ দুজন আহিছিলে দুজন লগৰজন গুচি গ'ল লগৰজন গুচি গ'ল মানে ঘৰত প্ৰব্লেম আছে গুচি গ'ল বাছত গাড়ীৰ মালিকৰ নাম আব্দুল হেলিমুদ্দিন School government dengpon nang jipu kehangpon Minister kan nije pante karbeng long education ahin premi miang theklo pusi nije pon pusi ASDC atom me thanpon lasi ST Hills aphat 90% ke panong ponang ji pusi pinpura lolo jongdu Assam state along ST aphat 5% pe ke henu isia khaila pe isia long reaching to nai ji pulti logo charli ke theka kedang sot pino lasi karbeng long logo charla hina Anat also se kapaprang dun ji aphat state government parta ke isia atom penta RD pon Wek Nangji apa? Dipu Benheras can be report Northeast Bay. KNC ka tumutusin sudah soal kan. Ain kan suruh lo, tong suruh kan, kan Hanji mungkin juga akan tidak cukup pada seperti ini adalah prinsip manajemen kesondok dalam ini bangke semet ini dalam bangke kita kantung bangke very important kenang soft happy ade ASDC कैसे कैंसिया इन पेन के नामतांग कोई तमें हेम्ब्रेक तो मस्तर बंगली सिंचे सॉन्ग को बोलो सॉन्ग को बोलो अंपारी तमें कर बेंगलों आबलो मिनांगना किसु इंदा क्या आबलो होय रोडारा किसु पेंदांगलो इजियारा किसु पेंदांगलो काजिरोंगा लों
Pike bang pergi pangreng tu mana pike pangreng ko ai sukun dah orang itu punya song dong. Mana pangreng ni itu on education bro kecari apa. Ada ni itu teglong lo parti himpen, song himpen itu mata tang lo. Lo kecari mata education hem lo. Human resource development a source no mana. Ada piala mana. Mohmela pulo. Ikai hoise সমাজৰ মানৱ বিকাশৰ এটা মূল আধাৰ যিটো লাষ্টৰ পিনে লিখোঁ মাথাদাম দাম কাছি ৰাংদাম পাংচিং কাছি লিখোঁ আসাম লং itu bom non education minister pani tamen likhun ke dampang 10 July 2024 and ani likhun so dispen kurunda pilo lakan lagi tamen likhun dakar bianglo along semet ate education bulatan ke labangke concurrent list Indian constitution no daga central government ka policy to lapen state government ka policy to la anpar tame 1986 an inkan MOU along tame so concurrent list kita men itu labangke transfer subject au tengok autonomous council pun transfer Masih letak bangke transfer dah na fee na soda 86 pen Bawat 95 and ikan pen, chocolate pen, soda. Practice pen, heglong lo, dah bangke menang an education lo tak. Central government estimate itu tapi mau Thomas Council itu no ambong menang an tu ada langlok su bite. Umpenai na 141 high school. So kan 30 years ini itu top most priority normal sekarang ke 2024 dan 25 mau ke government bank orang tu sebab itu lampar ta emi school ta kadro kawai karbino on 88 tu program cabinet ke 88 tu out of 88 labang kan itu himpe government himpe pending kan out of 88 pending 35 emi schools Nitun alis period loasi kaddo gobe la ampar sa tabe lai du gobe in pending kona in ji laga nitun si tumi ji mai daw magla reminder son lo tham da nai si minister la ampar sa tabe dak menangan kecera so kecera tabe menangan do si alang ni kulo ek number lo ni bang aho kar belo bang minister kolam ne education bang very deteriorated condition. Kiri mimi, lasan lo, piong lasan si tekong. Education condition apa ni? So bangke, kiri tumpu bangke, oni tum, dah bangke, menangan council himpen, up to higher education bangke as per MU 1985 bangke transfer. Transported itu mendapat bangke government bangke dicekan itu bangke habis jalan itu bangke Karbiang lo autonomous council himpen ke bagi tame grace bagi tame bangke provincialization akan deh sendiri tu kalau finance malah tu ni people government men people itu granting tidak hisap sudah pernah itu langsung sepuluh kasih itu kami lo termasuk konsep kita punya lam bahaya lam dulu tapi siapa ke sakuri bakuri lam makin 1978 dan income itu posting and transfer lam so itu aja kok acting bukan itu makin ST Hills makin only 5% itu makin out of last TED examination PD examination itu dulu bukan out of 200 post plan kita में 100 post plan kita में itu pakai 200 post pakai belo langsung kita में lapang ke deprivation lapang ke job jadi langsung lapang ke job jadi masa alang ini masa aku nak thantu bangke nang itu dak asam arlo situ pena bahira Plain Syria district lo lapang ke nah post plan bukan te lapang ke situ tribe hills akan hidup ke apa Kenal tung sepuluh long itu kenal tung hadak wasip.
priority bagaimana itu harus ina po de la sote yang klaim gede dia po lasot kan klaim po na po wala kita bela sote yang jatuh mana peong nang po sini itu party yang itu me memori na kota itu me dapat kan reservation quota bangke 90% नहीं dapat